reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. N'amakuru azindutse avugwa. Umugabo wo mu karere ka Nyanza muramwibuka, n'umugabo wari umaze igihe kinini cyane yihishe mu mwobo. Ibintu rero byatangaje abantu benshi, aho uyu mugabo nk'uko mubibona kuri screen zanyu yatahaga mu mwobo hanyuma akavamo ninjoro mu gicuku, azi neza ko abantu bose baryamye, agahita asanga umugore wari waramucumbikiye ku buriri hejuru. Ni ibintu byatangaje abantu benshi uburyo byakorwagamo, akamusanga ku buriri hejuru kugeza n'aho babyaranye abana babiri. Urumva rero muri uko kwisha muri uwo mwobo yamazemo imyaka 23. Urumva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 habaye jenoside, ayigiramo uruhare dore ko ashinjwa kuba yarishe n'abatutsi benshi akangiza imitungo yabo. Rero kuva icyo gihe yahungiye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma igihe kiragera arahunguka. Byari 2001. Icyo gihe yaraje ahabwa icumbi n'umugore. Uyu mugore rero bamufashije gucukura icyobo munsi y'uburiri, ikindi cyobo bagicukura mu gikari. Ubwo bivuze ngo umunsi umwe yabaga ari mu cyobo cyo mu cyumba, undi munsi akaba ari mu cyobo cyo mu gikari. Ni ibintu rero byatunguye abantu benshi uburyo byakorwagamo, uburyo byakozwe muri rusange. Rero tugiye kukugezaho noneho amakuru mashyashya kuri uyu mugabo watangiye no kuburana. Noneho umenye ese arimo aremera ibiki, ese yatangaje ko mu by'ukuri yagezemo hariya gute, uretse amakuru yagiye avanwa ahandi, we yaba yiyemereye iki muri rusange. Nibyo tugiye kuza tukugezaho. Ariko mbere y'uko tukugezaho iyi nkuru, reka tukubwire inkuru nanone ibabaje cyane. Ni umusore w'imyaka 21 y'amavuko wo mu karere ka Kamonyi, akurikiranyweho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wari ugiye kuvoma. Byabereye mu mudugudu wa Remera, akagari ka Gitare, umurenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi. Amakuru yaje kuba yamenyekana avuga ko umusore witwa Mbarushimana Jean Pierre ariwe unakekwaho iki cyaha cyo gusambanya uyu mukobwa, ngo yamusanze ku iriba agiye kuvoma, amufata ku ngufu, batangira kugundagurana. Uyu musore amurusha intege kugeza ubwo yamuciye imyenda y'imbere aramusambanya. Abatanze amakuru bavuga ko batabaye basanga umukobwa yafashwe ku ngufu. Rero wabimukoreye yari yacitse. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira Mbonigaba Mpozenzi Providence yavuze ko aya makuru koko ari ukuri, ko babanje kwihutira kujyana uwahohotewe kwa muganga kugira ngo apimwe. Yagize ati amakuru yatanzwe n'inzego zirimo iz'umutekano barimo kubikurikirana. Rero uyu mwana yahise atwarwa kwa muganga kugira ngo abashe kuba yakorerwa isuzuma ndetse anapimwe kugira ngo barebe niba nta kibazo yaba yamuteje. Tugarutse ku makuru ya wa mugabo w'ibintu bivugwa ko yihishe mu mwobo imyaka 23 yose, hanyuma akaza gufatwa, aho rero mu by'ukuri yaje kubyarana abana babiri n'umugore wari wamucumbikiye, ariko bikaza kugirwa ubwiru mu buryo bukomeye cyane. N'umugabo wo mu karere ka Nyanza ukekwaho jenoside akurikiranywe akihisha mu mwobo imyaka 23, yatangaje amakuru akomeye ndetse kuri ubu ngubu yatangiye kuburana ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Emmanuel Ntarindwa agera mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana. Yari yambaye kambambiri y'umutuku, yambaye umupira wo kwifubika w'umutuku n'ipantaro y'ubururu. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha bifitanye isano na jenoside. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko uyu mugabo w'imyaka 51 y'amavuko akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi. Rero uyu mugabo yayikoreye mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko uyu mugabo yahungutse avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2001
ahishwa n'umugore we Eugenie Mukamana. Banabanye bakanabyarana abana babiri muri iyo myaka 23 rero igezaho ishira, aho rero yahishwaga munsi y'igitanda. Ntarindwa kandi ngo rimwe na rimwe yanishaga mu cyobo kiri inyuma mu gikari cyangwa se cyacukuwe mu gikari. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko Ntarindwa yishe abantu batandukanye, aho hari n'abo yabanzaga agasambanya nyuma akabica. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko Ntarindwa yayoboye ibitero byiciwemo abatutsi benshi, kandi ko yari anafite cyangwa se yarashinze bariyeri ziciwemo abatutsi, aho hari n'abo yajugunye mu cyobo nk'uko hari imvugo z'abatangabuhamya zibyemeza. Uhagarariye ubushinjacyaha yamusabiye gufungwa iminsi 30. Yagize ati: nyakubahwa perezidante w'urukiko, Ntarindwa akomeza afungwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rikomeje no kugira ngo dosiye itunganywe. Ntarindwa Emmanuel yahawe umwanya ngo agire icyo avuga ku byo aregwa. Yemeye ibi byaha aregwa, gusa avuga ko yagiye kuri bariyeri yiciweho abatutsi, ariko we ntawe yigeze yica ndetse nta n'igitero yigeze ayobora. Ntarindwa Emmanuel uburana atunganiwe yemereye urukiko ko yangije imitungo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Urukiko rwamubajije niba hari icyo yongeraho ku myiregurire ye yamaze gutanga, rero maze nawe avuga ko asaba imbabazi abanyarwanda bose. Emmanuel Ntarindwa yatawe muri yombi muri Gicurasi 2024, ahita afungirwa kuri RIB station ya Busasamana i Nyanza, kimwe n'umugore we Eugenie Mukamana. We rero akekwaho icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome nk'icyo ngicyo. Amakuru yamenyekanye nuko dosiye zabo zombi zakozwe zigashyikirizwa ubushinjacyaha, ariko Ntarindwa Emmanuel wenyine dosiye ye iregerwa urukiko, naho umugore we Eugenie Mukamana we arekurwa hagendewe ko atize kandi atanafatanyije n'umugabo we gukora jenoside ku buryo atabiryozwa. Umugore wa Ntarindwa Emmanuel bikekwa ko yahishe umugabo we imyaka 23 aridegembya. Niba nta gihindutse, umucamanza arafata icyemezo niba azakurikiranwa afunzwe cyangwa adafunzwe mu cyumweru gitaha. Reka tuguhe ikaze ku yandi makuru turi bugende tugutegurira uyu munsi wose. Rero uyu munsi tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, uhawe ikaze wowe udukurikira umunsi ku wundi.